Yes, reka twongere tubasurize rero nshuti bakunzi baruhuka Impa News, twizere ko mumeze neza cyane aho muri hose. Turazindutse mu makuru akomeye cyane muri iki gitondo. Hanyuma rero turaje tuzanye amakuru akomeye. Ni gitangaza kibayeho, Felix Antoine Tshisekedi kera kabaye yajya yava kwizima, yajya yakemera ibintu twari tuzi yuko ari ibintu bidashoboka, ariko kuri ishuro bibaye ibintu bishoboka cyane. We rero ndagusaba umwanya muto cyane kugira ngo tubane muri aya makuru, kuko Felix Antoine Tshisekedi amaze kwemera ko ingabo za M23 ndetse na FRDC 50-50 bihuza neza cyane bakaba bamwe. Nukuvuga ngo igisirikare cya M23 n'icya FRDC bikaba igisirikare kimwe. So tugiye kugenda tubirebera hamwe. Iyo ni imyanzuro none ahangaha isote ivuye Doha muri Qatar, hamaze imisi yabera ibiganiro. So byose rero ugiye kugenda ubyumva. Nanone kandi inyeshyamba za M23 zigaruriye kandi gace gashyashya ka Kiriba. Aka gace gashyashya ka Kiriba kara gace gaherereyemo aba mercenary. Aka gace nyakubahwa perezida w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yaravuze ati aka gace gafatwa mpita nataka Kigali nturutse hehe atuye mu Kirundo. Tugiye kugenda tubirebera hamwe aka gace kafashwe, ariko nta rusasu turumva mu Rwanda. So tugiye kugenda rero tubirebera hamwe byose uko byifashe nuko byitwaye. Saho gusabere urugamba kuko mu bice by'imurenge neza mu basore b'amadubu birwanaho naho haramuke mu rugamba rukomeye cyane. Byose ugiye kugenda ubyumva. Ese genocide ikomeje kugenda ipangwa iraza gushyirwa mu bikorwa mu gihe leta Kinshasa imaze kwemera yuko AFC M23 bihuza, kandi AFC M23 yaramaze no kwihuza na twirwaneho. Bivuze ngo niba bibaye 50-50 ubwo nama 23 na twirwaneho n'abasirikare babo bose barajyana muri FRDC baba abasirikare ba leta. Kandi nibi bice byose biri kuberamo intambara ubwo tayari biraba bigize gute bihagaze. Ikindi cya kabiri mukwiye kumenya nuko M23 niramuka yihuje na FRDC n'umundi mama 23 iraguma mu bice byayo yafashwe. Hanyuma icyo bakora barongeramo abandi basirikare ba FRDC kugira ngo babane hamwe. Ubwo bivuze ngo Nord Kivu ndetse na Sud Kivu byose biraza kwa bigize gute bifite umutekano. Bivuze ngo rero izi nyeshyamba plani zayo cyangwa se ibyo bapanze byose bishobora kuba bigiye kugerwaho bitewe nuko batsinze icy'umutwe leta ya Kinshasa. Ese ibi bintu mwe murabyumva bite? Mumbwire muri comment, mumbwire niba muhari neza cyane gatanu kagenzi kako dukomeze tugende tubana muri amakuru. Narababwiye ngo ntago nzigera nkora nta makuru ahari, nzakora amakuru ahari kandi nzababwira ibyo mugomba kumva pani ibyo mutagomba kumva. Ntago nzababwira imirwano hitabereye, nzababwira ukuri kose guhari iminota mike cyane mujye musobanukirwa amakuru mfite nzajya mbamaze kuyatanga mu minota itarenze 16. So ubwo rero izo ni ingingo tugiye kugenda tugarukaho, ariko tubabwire ko muri Warikare n'ubundi naho hakomeje kubera mu rugamba rukomeye cyane. Inyeshyamba za M23 muri Rubutu zatangiye gutera zizamuka zisubira inyuma hitwa hano neza mubi uzamuka werekeza muri satera Warikare. Batate kujya Gisangani tayari bafashe umwanzuro kuzamuka bakerekeza hano muri Warikare centre. So byo byose rero ugiye kugenda ubyumva. Wahageze ni kuri Ruhuka Empire, ngiye nitwa Pacifique. Unkandire kuri subscribe kugira ngo utazajya ucikwa n'amakuru nkanganza ngene nkugezaho. Hanyuma udusure ku mbuga nkoranyambaga zacu zose ujye ubasha kugenda usoma amakuru. Kuri group ya WhatsApp ushobora kunyandikira tukaba twagushyiramo ni kuri 0796 846 hanyuma tukagushyira kuri groupe yacu WhatsApp ukaba umwe mu bambere bazajya babona inkuru zigisohoka. Ikindi ama video y'urugamba ndetse n'amafoto yiba byagiye biba byose uzajya uyasanga muri groupe yacu ya Ruhuka Empire News. So tutangire rero n'amakuru yacu. Ndagira ngo amakuru tuyatangirire ku ifatwa ry'umwanzuro umwanzuro wavuye Doha muri Qatar, hamaze imisi yabera ibiganiro bihuza inyeshyamba za M23 cyangwa se AFC M23 ndetse na leta ya Kinshasa, aho rero bamaze imisi baganira ku kijyanye n'umutekano, kuba wagaruka, icyurwa ry'impunzi, irekurwa ry'abasirikare bafunzwe ba M23 ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye bagiye baganiraho. So mwagiye mubyumva twagiye tubibabwira kantu ku kandi. Ubu noneho ndagira ngo tugaruke neza ku mwanzuro wavuye Doha muri Qatar wafashwe, ukaba rero utangiye no kugira gute igisigaro gushyirwa mu bikorwa. Nuko mu misi ishije habayeho imbanziriza amasezerano cyangwa se amahame y'amasezerano yasinyweho na FARDC ndetse na M23, bakemezanya yuko bagiye kuva byibura buri wese mu bice aherereyemo agiye guta ibirometero 5 agasubira inyuma. AFC M23 itibisiga uwo munsi, ariko FARDC ntiyabisiga ahubwo bakomeza kugenda bataka bya bice M23 arekuye FARDC bijyamo. So rero icyo kintu nicyo nagira ngo tubanze duse n'abakomozaho, ariko mbere yuko tugikomozaho ndagira ngo duhere ku mirwano yabayeho hanyuma tugaruke muri ayo makuru. Mubanze mumenye ngo abasore uyu munsi baramukiye hehe, bihagaze bitese, twirwaneho ihagaze itese, FARDC ihagaze
ihagaze ite, intera hamwe zimeze gute. Ndabizi ko mwese uko mudukurikiye hari uri ku ruhande rwa M23, hari uri ku ruhande rwa FARDC, hari uri ku ruhande rw'intera hamwe n'abari ku ruhande rw'ingabo z'u Burundi. So rero twebwe dukora ku mpande zombi tukarebera hamwe ese buri ruhande ruhagaze rute. Ibyo ngibyo nibyo tuba turi kugenda tugira gute tugarukaho. Ese M23 iri kuvugwaho iki, ese FARDC iri kuvugwaho iki, nitugera ku ngabo z'u Burundi naho tubabwire, tugera ku mercenaires naho tubabwire. Buri kantu kose nyine mujye mumenya uko kifashe cyangwa se uko gahagaze mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Nicyo niyemeje kujya nkora mu rusange. Niyo mpamvu nkusaba kutajya ucikwa n'amakuru ngena nkugezaho, kuko ubu ngubu ngewe cyo nababwira cyo nuko amakuru nzajya mbagezaho 100% na amakuru yizewe neza cyane. Mba namaze kongera gute ntohoza, ntago nakora ntafite amakuru rero ari kungeraho. Aravuga ko kuri ubu ibitero byaramutse muri ya masaha mu gitondo ari uko aba mercenaires bose batangiye guhunga birukanka kibuno mpamaguru. Bava hehe? Mu ma axe yose bagize gute bari barimo babarizwagamo. Nk'ubu babarizwaga hitwa Runingo, bakabarizwa hitwa Kiriba, ariko kuri yishuro Runingo ntibakibarizwamo, Kiriba naho ntibakiri kuhabarizwa. Inyeshyamba za AFC M23 niba zamaze gufata Kiriba, mu gihe Evariste Ndayishimiye yari yavuze ngo ndaje mbigarukeho, icyo yari yavuze ngira ngo dutangira amakuru ntakivuze. Ahanga Kiriba ni agace gakomeye cyane gasa nkaho kabumbatiye mu tundi duce twose tugiye dutandukanye tubarizwa no muri uburasirazuba bw'iki gihugu, by'umwihariko muri Sud Kivu. Aka gace rero kigaruwe n'izi nyeshyamba, navuga ko ari agace kari strategique, agace gakomeye cyane. Ikindi cya kabiri karimo n'ibirombe bya zahabu. Aba mercenaires bari bamaze imisi bagira gute bacukura. Ngira ngo niba twarabanye nigeze kwabwira iby'amakamyo ageze hafi kuri 35 yavuye Uvira yerekeza mu gihugu cy'u Burundi, bakavuga ko ngatwaye intwaro z'abasirikare n'ubundi b'u Burundi ngo bari kugira gute bari gucyurwa. Ariko twaje gukurikirana amakuru dusanga ayo makamyo yose harimo ukuntu yaragiye arimo amabuye. Ntago twavuga ko amakamyo 70 yose yuzuyemo amabuye ya zahabu, kuko iyo zahabu yaba ari nyinshi cyane. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo baba isenye mu buryo bwa nyabwo, mu buryo bweruye. Ahangaha rero aba mercenaires bari bakambitse cyangwa se bari bacumbitse. Ahangaha biravugwa yuko hari ahantu hariyo amabuye meza ayo ngo ya diama, amabuye ya zahabu n'andi yo mu bwoko bwishi ngewe ngiye ntazi. Ahangaha rero hakaba hariyo aba mercenaires ariko batakirwana na M23. Sinzi icyo kintu namuri kucyumva. Aba mercenaires bagiraga gutya bakohereza wazarendo ati mugende ku rugamba mujye kwatakama 23 hanyuma twe turaza tushyira ibintu ku murongo. So wazarendo zikazamuka zikagaba ibitero hano muri Runingo, zigatinzamo M23. Aba mercenaires bagacukura vuba hanyuma yo babonye bakayohereza muri Uvira agafata amakamyo yerekeza he ku mupaka Katumba, akava Katumba yerekeza ku kibuga cy'indege cya muri Kirondadaye hari za Bujumbura, hanyuma akatafata Rutemikirere akohereza hariya muri bagakunda buhake, ngira ngo murabazi neza cyane. Hanyuma amakuru mfite nuko noneho muri iki gitondo cyo ku itariki ya 19 inyeshyamba zama 23 zirebye zikavuga ati nta mpamvu yo kuguma gusahurwa, nubwo amasezerano yasinywe akaba yemejwe ko tugiye kwihuza na FARDC, ariko ntago twatuma abanyamahanga bagira gute badusahurira igihugu. Abanyamahanga bavuga mwibuke neza baravugamo aba mercenaires kwikubitiro rya mbere hakati hazamo abasirikare b'u Burundi. Cyo kintu sinzi nibo muri kucyumva. Amambere birukanye Sadek, nubwo amakuru mfite Sadek itarava mu mujyi wa Goma yose ntago irashiramo. Icyo ni ikiganiro ku ubwacyo, cyo nacyo nzakigarukaho. Ndagira ngo mukanya gatoya mu masaha yandi ari bukurikire mbafiteho update nabo n'imipangu n'uburyo bari baraplaninze plan, ari ukuntu mbashushanya plan neza y'umujyi plan ukayishushanya ati umusirikare wa mbere wa M23 aparitsa aha, undi aparitsa aha, undi araha. Kote nini cyane y'abasirikare ba M23 baherereye hanaha, bakahandika ngo ibitero tuzagaba bizaturuka hanaha, bakabyandika nyine bagakora plan y'igihe kirekire cyane, bakamara igihe bayigaho, hanyuma bakazatungura izi nyeshyamba za M23. Ibyo ndaje mbigarukaho. Iyo ni Sadek. Abasirikare bamwe baragiye n'ibikoresho byabo bimwe biragenda, abandi ariko basigaye mu mujyi wa Goma baracyari za mubambiro, haracyari y'abasirikare bake ariko baba bakora iperereza rikomeye cyane, cyangwa se bameze nk'abatasi ariko batatira Kinshasa. Byose rero uraza kubyumva mu kiganiro ndibuze kwa nkurikizaho. Hanyuma amakuru wenda nubwo nari mise ninjira kuri ku kantu ka Sadek, nari ngiye kubisanisha n'abanyamahanga M23 biri kugira gute ibiri kwikoma. Aba mercenaires nibo baza kwikubitiro rya mbere. Ubundi imbere habanje Sadek, hakurikiraho aba mercenaires nyine bano babacashuro, ngira ngo murabizi. Hakurikiraho n'abasirikare b'u Burundi. U Burundi rero kuri ubu nibwo buri kwisonga
nibwo buri kwisonga noneho nibo ba mbere, kuko niba abamerceneri babasha gucukura amabuye ariko tubibutse yuko batayagurisha bare hano muri Kongo, ahubwo bafite abayagurisha hanyuma bakabaha ku mafaranga. Abamerceneri bakoresha wazalendo bakabakubita amafaranga y'inzoga ayo kujya kwigira mu bagore. Ngira ngo murabizi neza cyane abasirikare ba wazalendo bakunda abagore, bakunda iki n'iki byose, hanyuma bakabahereza makeya bakaba bakerekeza hehe, bakaba bagenda mu bintu bidafitutse nyine. Hanyuma abamerceneri kubera ko bazi ubwenge buhambaye baba bati twebwe nubwo dukorera amayero 3,000 bya buri kwezi, ati tukabwa n'agashimwe ka buri munsi k'amayero 210. Ayo nahabwa abamerceneri, ntibarwana, nta kintu bakora. Ni uvuga ngo nyine Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu kijyanye n'ibisirikare byo kurwanya M23 barashoye akayabo pe. Tshisekedi yarashoye. Ahangaha rero amakuru mfite nuko kuri ubu ngubu izi nyeshyamba za M23 zafashe kano gace ka Kiriba zigakoramo abamerceneri barahunga bose. Ubu tuvuga ntago bakibarizwa hariya muri zira axe. Bafashe n'ibiro 67 by'amabuye y'agaciro ari mu bwoko bwa zahabu ndetse na za diama n'andi mabuye agiye atandukanye muri zira axe. Ngira ngo murazizi neza cyane, ni axe by'umwariko zirimo amabuye menshi cyane. Aba basirikare rero b'inyeshyamba za M23 bafasha ko gace, bafatira nayo mabuye. Kuri ubu nabo bagiye gutangira operation zo kugira gute cyangwa se plan zo guplaninga nyine zira axe, kureba ese amabuye aherereye he, nabo bayacukure babayakeneye. Babayakeneye kuko ibice barimo babarizwamo abaturage baho abeshi kuri ubu baragaragaza ibimenyetso by'inzara. Kubera iki? Intambara. Buranaga intambara yaba mu gihugu muvuge ngo igihugu ntago kiri bugira inzara, ntago bishoboka. Kuko nk'abaturage batuye muri za Masisi ubu nibwo batangiye kwishakisha nyine ngo barebe ko bajya babona uko baryama. Naho hano muri za Kiriba, za Runingo, ahangaha za Sange abaturage baho, gusa Sange wenda yoyo itandukanye n'utundi duce kuko Sange ikungahaye ku bijumba bikomeye cyane. Sange bahinga ikintu cyitwa ikijumba, ntago abaturage baba bapfa kwicwa n'inzara. Ariko kubera ikibazo cya FDL na wazalendo inzara yari bamereye nabi. Ubu tuvugana rero inyeshyamba za M23 nk'abasirikare batojwe ati twebwe ntago dushobora kwemera n'umunsi wa rimwe umuturage uraho tuyoboye ahura n'ikibazo cy'inzara. Sinzi niba icyo kintu muri kucyumva. Aho ngaho ati ntago bashobora kwemera nyine ko umuturage waho yicwa n'inzara. Aho ni muri Runingo ndetse na Kiriba inyeshyamba zamaze kugira gute kwigarurira. Bivuze ngo Sange, Runingo, Kiriba, uduce dutatu twose twagize gute tumaze kujya mu maboko y'inyeshyamba zayi mu 23. Hanyuma utundi duce angira ngo niba mukomeje kugenda mubana natwe, hari agace mwumva kitwa Bwegera, hakaba n'akandi gace kitwa Ruvungi, ruguru yaho hakaba kandi gace kitwa Katogota. Yurenze Katogota ujya muri Kamanyora. Abasirikare b'u Burundi bakubiswe bava hitwa Runingo, bahise batambika bajya he muri Bwegera. Bavuye Bwegera bamanukira hitwa Sange kubera ko hasanzwe hariyo n'abasirikare babo. Plutôt bamanukira hitwa Ruvungi kubera ko hasanzwe hariyo n'abasirikare babo. Baravuga ngo twebwe dushobora gukubitirwa aha, ariko tukajyano tukahaturiza. Twamara kuhaturiza tugasubira inyuma tukajya kugaba ibitero kuri 23. Sinzi icyo kintu muri kucyumva. Bakagenda bagabanza bagatuza, bakabanza bakarefreshinga mu mutwe, barangiza bakagaruka bakagaba ibitero kuri M23. Nibyo byabaye. Bakubiswe bava muri Sange, bava muri Runingo, baragenda bikubita muri Bwegera. Bavuye Bwegera kandi nanone ibitero bibarembeje, baramanuka bikurita muri Ruvungi. Ruvungi nako na gace kanini, kandi kakaba gace kari strategique by'umwari ku musirikare ukari wowe ya FDNB kugira ngo uzamukureho. Nindi ntambara ikomeye cyane. Nubwo babashije gukuramo turaduce, ariko Ruvungi ishobora kuzaba ikibazo. Ariko dushobora kuvuga mu buryo bumwe cyangwa se ubundi tekinike bakoresheje hariya muri zira axe zarimo n'abamerceneri bashobora no kuyikoresha muri iyo axe. Ahangaha rero nkomeje kugenda mbikurikirana neza cyane gatanu kagenzi kako uko bikomeje kugenda bigira gute byitwara. Aho ni muri axe za Ruvungi, Bwegera ndetse n'aka gace Sange, Runingo ndetse na Kiriba. Utwo duce twose nitwo twari turi kuberamo iki isibaniro cyangwa se urugamba mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. So hanyuma rero andi makuru akomeye cyane mfite by'umwariko ajyanye n'urugamba. Amakuru mfite nuko abasirikare benshi ba FDNB batangiye gushya ubwoba
hatangiye kumanuka abakoroneri n'abandi bafite amapeti agiye atandukanye ngo bataza kwicirwa muri rwa rugamba ngo kubera ko Tshisekedi yamaze kuba rusoza. Evariste Ndayishimiye yatangiye kwikoma Tshisekedi, yatangiye kumwikoma avuga ati ese Tshisekedi ko twasezeranye ko nyeshyamba za M23 tuzakora ibishoboka ibyo ari byo byose tukabagira gute, tukabasubiza inyuma, tukabakura muri zino axe, ukaba wemeye imishyikirano naratanze ingabo zanjye zigapfa ku bwawe ngo ziri kurwanira igihugu cyawe. Ati ibi bintu ukoze atumenye ko igihugu kigabye. Ngayo nguko inama za Felix Antoine Tshisekedi akomeje kugirwa na mugenzi we Neva. Aramubwira ati wowe wagakwiye kureka tukaguma tukarwana kuko nta uvuma iki. Munyandikire muri comment nta uvuma iki. Nuko bimeze. Hanyuma ahangaha kandi ikindi nanone Neva yavuze ati jewe nta kindi rero ngomba gukora. Yasamagaza ingabo ziwe zose arababwira ati mureke izo nyeshyamba za M23 zimanuke. Ati Tshisekedi uruzi yishoyemo, ati mureke azarwoge wenyine. Ati gute rero? Ati kubera kwemera kwivanga na RDF, ati ibi nibyo bigiye kumukoraho. Sasa Neva ntago yumva ko aba bari kurwana ari abene gihugu, we yumva ari abanyamahanga by'umwihariko bakomoka mu gihugu cy'u Rwanda, kandi kisa ku isaha nawe bamugabaho igitero. Ahangaha Neva akavuga ngo Tshisekedi uruzi yishoyemo, ati nagenda rwoge wenyine hanyuma ankururira abasirikare banjye bose abampe, narangiza anyishyure n'udufaranga twanjye nakoreye, hanyuma niba ari ukwicisha abana b'igihugu banjye narabicishije, ati byarabaye kandi nta wabisubiza inyuma ngo babe bagaruke. Ati rero nyishyura yanjye, ati nyishyura yanjye tuvaruke, ubundi ugende wivange na RDF urebe bikubaho. Ati wowe uraraye ntiwiriwe. So izo nizo nama za Neva cyangwa se Evariste Ndayishimiye, ari niyo makuru yaturutse hakurya iriya mugabo gukinyegeje. So tugaruke ku kijyanye n'abasirikare b'u Burundi rero bari gukomeza kugenda birundira neza hano ku mupaka Gatumba Kavimvira, hano ku mupaka uhuza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'igihugu cy'u Burundi. Bakomeje kugenda bihuza kandi babaye abasirikare benshi cyane bamaze kugera muri zira axe. So byo rero ngira ni ibintu byumvikana neza cyane gatanu kagenzi kako, nibyo nkomeje kugenda nkurikirana ndeba akantu ku kandi uko byifashe. So ubwo rero nyaboneka ndabasaba gukanda subscribe na mutazamuciko. So twihute twigire kandi nanone ruguru yaho gatoya turenze Sange, twikubite Kaziba, tuve Kaziba twikubite Rurambo, tuve Rurambo twikubite Mikeke, tuve Mikeke twikubite Kundondo, tuve Kundondo tujye muri ishyamba rya Kabasha, tuve muri Kabasha twite tuzamuka muri commune rurale de Minembwe cyangwa se ya Minembwe, tubabwire uko byifashe. Ahangaha rero shobora kwa mbivuze wenda ukavuga tutwo duce uvuze turahabanye, gusa utwo duce twose mvuze ntago ariko twegeranye cyangwa se ntago ariko duhana imbibi, ahubwo utwo duce twose mvuze ntuko turi kugenda tugira gute tuberamo isibaniro. Nka ku ishyamba rya Kabasha icyo ni cyambere. Hano mu ishyamba rya Kabasha ani hafi ni Murenge. Ahangaha amakuru mfite amazi iminsi yari intera hamwe. Hamaze iminsi yari intera hamwe, hamaze iminsi yari Wazarendo. Aho mbi rero nahantu kwirwaneho ibarizwa. Abangaba bakaba barakomeje kugenda bagaba ibitero ngo barebe ko byibura bashobora guca akagozi kamwe gusa. Kamwe ngo bakaba bakinjira bano basore b'amadubu ngo bakaba babagabaho ibitero ngo bakabamara kandi bakanabicana n'ababyeyi babo n'abana bavukana. So igisa nka genocide cyateguwe kiba kigeragezwa umunsi ku munsi ngo gishyirwe mu bikorwa, ariko bikagira gute bikanga. Hari ukuntu njya numva abanyamurenge burangiye nikundira abanyamurenge bavuga ati twe Imana dusenga irakora kandi ishoboye byose. Ahangaha rero navuga ko mu buryo bumwe cyangwa se ubundi ibintu biba bitagize gute bitoroshye. Abaturage nubwo bakomeje kujya barengana munsi ku munsi ugasanga ni bande bishwe, ni bande bawe nibazo, ni bande basawe, inka zishwe n'abande, ni Wazarendo, ni zabande, ni zabo mu bwoko bw'abanyamurenge, ugasanga nyine bagiye babahemukira mu buryo bugaragara. Niba umuntu yaje kukwica akakubura ugasanga yishe inka yawe, bivuze ngo iyo nka yawe yishe iyo aza gufatisha wowe yari bukwice kandi nizo nka kazica. Bivuze ngo bano baturage bo mu bwoko bw'abanyamurenge ni bamwe mu bantu bakomeje kugenda bahura n'akarengane. Navuga ko mu buryo bumwe cyangwa se ubundi ari akarengane gakomeye cyane, by'umwihariko bicwa batanazi icyo bazira. Baherewe kera, kuva kera pe, ni kera cyane bicwa, ni kera bicwa n'iki, n'ingabo za leta, bicwa na Wazarendo
na FDNB ahangaha bakaba baragiye bahura n'ibibazo bikomeye cyane. Hanyuma birababaje biteye n'agahinda, ariko reka tubyirengagize nyine. Nabonye hari ukuntu FARDC na M23 bagize gutya babihuje, ushobora gusanga kijyanye n'umutekano kigiye kugira gute kigiye kuboneka. So ndagira ngo twikomereze n'andi makuru, tuve muri izo axe zose tubanze twigarukire neza neza hano hafi n'umujyi wa Goma. Ariko mbere ko twinjira hafi n'umujyi wa Goma, tubanze tuze hano, turebere hamwe aka gace gaherereye hano muri Katana. Aka gace ka Katana karamukiyemo imirwano, haramukiyemo imirwano ni Wazalendo nanone. Inyeshyamba za M23 zimaze imisi zikora operation z'umwijima, zikora operation navuga ko ari operation z'umukwabu, ariko ikijyanye na Wazalendo na FDLR byaranze ntibarabamaramo, biracyari ikibazo gikomeye cyane. Nanone hongeye ibitero bishyashya, ariko ibitero ntago bimaze umwanya bise bihagarikwa n'inyeshyamba za M23. Ibi bintu rero byakomeje gufata intera. So twinjire neza mu mujyi wa Goma. Mu mujyi wa Goma harimo umutekano, ariko yitwa quartier Keshero, himbi ya mbere ndetse na himbi ya kabiri, hongeye kumvikanamo ubujura bwakozwe n'abantu batatu batazwi, bakaba bahitanyemo n'umwana mutoya cyane. Aha ni mu mujyi wa Goma. Sasa umujyi wa Goma ukigaragaramo nawo akavuyo nkuko umujyi wa Bukavu bumeze. Umujyi wa Bukavu nawe akifuza kuwuturamo, kubera iki kibazo cya Wazalendo na FDLR zihora zigaba ibitero shuma, cyangwa se zikora infiltration nyine yo kujya binjira. Birakomeye cyane. Hanyuma andi makuru mfite akomeye navuga muri territoire ya Masisi. Muri territoire ya Masisi naho haravugwamo imirwano, by'umwariko ahangaha anu bita urenze Nyabyondo, usa n'uzamuka werekeza muri Masisi centre, uzamuka ujya ku musozi wa Gahongore, ngo Wazalendo ziri gushakisha uburyo kizigira gute zikora akazi ngo babe bakigarura uduce tumwe na tumwe tugiye dutandukanye. Kimwe nano muri za Gashuga, ahantu bita za Mukengwa na za Mutaho, hose hari kushoboye kugenda hagira gute habera imirwano. Hanyuma ahandi ni hepfo ya Nyabyondo muri Rusamambo, ariko Rusamambo ikabiherereye muri territoire ya Walikale. Hose ari kugenda humvikanamo urugamba cyangwa se amasasu mu buryo bukomeye cyane. Wazalendo aho ziri gushakisha uburyo kizishobora kwirukana zino nyeshyamba za M23, ariko bikarangira nyine byanze, buryo kiba ari kugenda bakoresha strategy zose bagenda bavanga, ariko bikanga nubundi ngo nta uvuma w'Imana itavumye ngikindi ngo ibuye iyo ryagaragaye ntira kigize gute nirikinshe isuka. Ubu noneho FARDC iri kubara ijoro rikeye, kuko iri taracya ryo ntago bakiribara, bitewe n'iki n'ibibazo bikomeje kugenda biba by'umwariko by'intambara. Sasa ahangaha bita muri Pinga Bushimo, ahantu bita Nkasa neza ahandi muri territoire ya Walikale, nawo wumvikanyemo urugamba rukomeye cyane. Sasa bigaragara ko ibintu byakomeje kugenda bifata indi ntera mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Zinyeshyamba za M23 zirashaka kwigarurira territoire ya Walikale mu buryo bweruye, mu buryo bwa nyabwo. Reka dukomeze tugende tubikurikirana turebe ese Walikale iraza gufatwa, biraza kwa bigenda bite, dore ko bamaze no kunyurira ahitwa Rubutu ni hafi na Kisangani. Batangiye kuzamuka berekeza no kukabuga k'indege ka Mubi, barashaka none gufata iyi territoire ya Walikale. Ese barayifata mu gihe bari mu masezerano yo kwivanga na FARDC, cyangwa yagiye kubaho amanama bahuza, hanyuma birangire nyine bongeye kwihuza bahinduke umwe, hanyuma Nord Kivu, Sud Kivu biyoberwe n'inyeshyamba za M23 nkuko babisabye. Ibyo byose rero kugira ngo uze kubisobanukirwa neza cyane gatanga ko agenzi kako, urareba aho hasi handitse subscribe ukandeho. Hanyuma ngiye icyo ngiye gukora, ngiye gutegura akagakayi kanjye nkuzuza amakuru, hanyuma inze kuza mbabwire uko bigize gute byifashe hano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Imirwano iri kubera muri Rubero naho uraza kuyumva. Hanyuma Mutaramaranya update nzarambwira ngo Sultani Makenga kera kabaye yasohotse mu ndake yajya yatangira kwigaragaza. Ese Makenga agiye kwigaragaza? Uko niko dushoje amakuru yacu. Hanyuma rero bana natwe dutangira mu yandi makuru ari buze kubakurikira. Ikindi kugira ngo twubake umuryango mugari, ukande like ukimora iyi video. Sasa rero ndabashimiye, amakuru yacu nakagaruka. Bye bye.